Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kita mau ngajakin kalian untuk pergi belanja mingguan seperti biasa. Dan barusan kita mampir di rumahnya mertua. Jadi sebenarnya tuh full team, 4 kiddo semua ikut. Tapi kakak Menta tiba-tiba ngantuk gitu kan. Terus si Inang si Matua, oma bilang ya kamu istirahat deh di kamar tamu gitu. Dia istirahat. Maksudnya sih maunya cuma leleh bentar gitu kan, duduk-duduk. Rupanya dia ketidur. Terus abang Kocik nempel di situ karena rupanya sepupunya juga ada di rumahnya Mang Inang. Jadi dia nempel juga di rumahnya Mang Inang. Giliran kita udah mau pergi belanja, si Inang bilang, udah toh Menta juga lagi tidur gini, biarin aja si Lui mainan sama sepupunya, nanti mereka berdua diantar sama si Amang gitu ke rumah Begono. Padahal rencananya abang kita kan sudah lama nih nggak full team belanja sama kiddos gitu loh, sama 4 kiddos bener-bener full team, bener-bener semua ada gitu. Tapi ya udahlah, nggak mungkin tadi kita ngebangunin kakak Menta, kasihan dia tidurnya pulas banget. Terus abang Kocik juga nggak mau ikutan karena ada sepupunya, you know. By the way, ini abang lagi isi bensin dan mama lihat di situ ada yang food trucks penjual masakan Thailand. Mikir-mikir beli nggak ya gitu loh, karena kita mau memasak sendiri sebenarnya di rumah. Tapi kalau ada patai gitu, aku pengen makan patai pakai cabai rawit gitu, pedes, enak banget. Ya udah. Yo, let's go. Dah, sarangnya. Hai, udah bangun. Ini mama kasih lihat kalian, mereka berdua tadi tidur. Ya ampun, lelap bobo sama kakak Zoe nih. Si gemas Zoe. Ayo. Kom. Ayo. Ayo. Miau, kakak bilang. Ayo. Zoe. Han. Auto ya. Ja, och. Ja, kom. Sini. Ayo. Ini duduk. Kom. Nah, pertama kita belanja ke Hover. Yang dibilang kakak Ina, Hover tuh kayak Aldi. Padahal Hover ya Aldi ya. Di Austria namanya itu. Buat ngesup, ini lagi diskon tuh. Oh, ini murah nih. Timunnya cuma 89 sen. Ambil 2. Mama genukim garten. Sepi. Kom. Mau banana nggak? Ja, och. Ambil pisang. Pisang? Cuma im Yumi, Ryan.
Hier Banane drin. Ini yang kuning udah. Ja, dann. Ini pisang organik. Segini cukup. Is by you? Oh, Yumi. Iya, Yumi. Tadam, tadam. Let's go. Schau mal, wie günstig noch Imbibiensalat. Oder da? Struppelsalat. Itu 25% diskon. Darum. Ja, nimm mal den. Wow. Nee, Kesukaan favorit. genau. Mit Bauchfleisch. Yumi ya? Tada! Udah, ayo. Kemana? Sini, sini. Sini, sini. Hey. Sini, Yumi. Da ist. Da ist Brot. Yumi, da. Apa lagi ya? Itu kakak Zoe ya? Zoe. Oh. Hey, ini ada cookies legend. Look, James. Ini kayak Danone itu loh. Yang biru di Indo. Tuh mirip banget kan? Aku suka banget makan ini. Ini harganya €5.99. €6 ya satu box. Cuma kau kita beli ya. Buat ngopi-ngopi. Schau Kamu mal, mau das roti? ist Dings, so ist. Big. Zoe. Chili con carne soko. Ja, nehmen Chili. Ini berapa kilo sih? Na, kann man nicht nehmen. Astaga, Kann gede man nicht banget. alles machen. 2,9 kilo. Tanggung amat ya, kenapa nggak 3 kilo gitu ya? Nah, Sama ketek. gengs, ini aku kasih lihat kalian. Ini adalah pie-nya orang Austria. Namanya itu Linzer Torte ya. Ini asal muasalnya dari ibu kota Upper Austria. Itu di kota Linz. Jadi ini terkenal banget. Ini Austrian pie. Pakai ini deh isinya, kalian lihat. Tuh. So. Wow, ini ada eclairs atau apa sih? Bukan. Ini Linzerstange. Oh ja, Papas Lieblingskekse. Eh, Ja, Mau sicher. Na, nggak mau. Nah, kalau udah jam mau ngopi-ngopi gini rasanya pengen beli cake gitu ya. Kita udah ada cookies sih. Atau cookiesnya kita ganti dengan something yang sweet yang kecil-kecil kayak gini kali. Oh. Aduh, ini mah bikin gagal diet banget kayak gini. Sok-sokan macam diet, macam bener aja, Mak. Tuh, ini kita beli. Cam betul aja ya kan, cam betul aja. Okidoki. Kamu beli apa, Zoe? Zoe beli apa? ja, jetzt habe ich 3 so Pizzastangen, sind die billig auch noch. Oke. Aber ich will Laugenstangen, vielleicht 2 Stück. Morgen zum Frühstück kann man ein bisschen Frühstück. Oder Semmel einfach noch. Kartoffel willig ya. Ini enak ini potato bread gitu. Und was für Wow, schaut gut aus. Looks so yum. gut aus. Mm.
Mantep. Papa, you made anything like a child. Ja, was sagt man? Yeay. Dann nehme ich noch ein Lauch. Sudah? Ja, wir müssen mehr Brot holen. Also Passt schon. Oke, pas. Ein Semmel noch. Ja, passt schon ein bisschen. Hey, passt. So, ich habe jetzt 3 Semmeln, 2 Laugenbecher, 2 Kartoffelstücke, ein Mondblätterl und Reisebing. Okidoki. Ja, Hati-hati, komm, die komm. So, das ist dieser Cornflake, was ich letztes Mal gekauft habe. Ist gut. Soll ich die nehmen? Ja. Oh. Passt schon, passt schon. Si ini juga kita udah habis ya. Si nougat. Si nougat juga udah habis. Biasa. Ini adalah rescue-nya Mama buat Kidos sarapan. Atau ini sama Yumi, Susbea glaube ich. Udahlah. Taruh situ aja. Wih. Das ist für Oke, sip, ambil toast satu. Nggak tahu ini kelihatan apa enggak ya. Makanya kalau nggak Mau? nge-flip gitu, iya mau dong, mau chips. Kartoffelsachen noch. Omnya abang ada di belakang. Menta demen si sour cream. Ach, dann nicht so wild, nicht so wild. Itu siapa itu? Ada Onkel Petas, ha? Oke. Dah. Hele. Achtung, hati-hati Yumi. Willst du Hallo sagen? Kamu mau bilang, mau say Hallo? Say hello, ayo. Da ist er. Mit grüner Hemd. Zoe mau nyapa omnya si abang. Halo. Oh, ist das ein liebes Mädchen, ja? Und so wütend. Halo Onkel. Süß gemacht. Iya ke? Das ist Kakao. Siapa itu? Teh di kakao. Aku mau ambil green tea. Green tea udah mau habis. Wir haben noch so eine Orange. Oh. Ya? Wir haben noch so eine Orange. Ovo Maltin. Okay. Ein bisschen. Ja, war schon gut. Ja, also war ich wirklich echt gut. Ja, Ah. Ya udah, ini kita lanjut belanja dulu, terus nanti ya sampai ketemu lagi di part berikutnya. Du hast eine Eile genommen, oder? Hast du die Apfel oder Vanille? Was Ich hast du? habe zweimal Erdbeer. Ja, dann mach mal.
A few moments later. Kita udah di rumah lagi. Sebagian belanjaan udah kita angkut ke rumah. Dan ini tugasnya Kidos juga. Mereka harus bantuin kan. Sementara ini kayaknya mau hujan. Terus ini kalau Oktober mau hujan gini dan cuacanya udah mulai dingin gitu ya gengs. Ini temperaturnya bakalan down aku yakin. Pak Marpaung hebat. Kebetulan mama ada nyuci kain hari ini. Jadi aku mau ngambil kain sekaligus. Aduh, lorko-lorko pada jatuh ini gengs. Lorko 1, lorko 2. Kita bilang apa? Thank you for watching. Thank you for watching. See you next time. Sampai Bye. ketemu besok. Sarangi. Sarangi. Apa sih? Dieser eine Getränk, das Ja, Seil ich da, weiß. wo man trinkt, fertig ist bei Themen. Oh, yang pakai Iya. helm itu. Yang helm. Ja, Helm. Oke. Dah.